ngabe thina inhlupheko yethu kulungile baba. Thina wasifundisa ukuqonda, waphinde wasifundisa nokubekezela, kulungile Nkosi. Uma ngabe impilo engconywana eyayidalele bona laba thina sidalela inhlupheko nalapho futhi Nkosi kulungile. Thina abanyanike lamahhala tukuzokho sihlezi isikhala nalapho Nkosi sisasho thina kulungile. Mangabe konke okuwusizi Nkosi kwakudalele thina, mangabe konke Nkosi okukuhlupheka okwethu thina siyavuma namanje sisavuma kulungile. Kodwa nathi Nkosi sinembuzo ukuthi ukuhlupheka kwethu ngelinye lamalanga uyokuvala yini? Ukuthi impumelelo yethu ngelinye lamalanga Nkosi iyofika yini kwayona